Ya faluha mi fevu wai boda da zoya ita Yesu Keriso. Bafa masi lo walangi ama. Bafa busagi hani amuni ya duhu. Berehuhu ni fa ema kheda bazima ade fulu Mei 2020 te halo ya muri bazura zinuna telu ngaflafitu ngawasi dola telu irugi ngawanya si ufawulu dau baso tahonoga dede da baba mododongo taro malilo walanyi imane Yehova saza ngabe aheniha na omasi ia ni terenia na alau ia balo adelo badano itu usadangannya Yehova me irono da ofona ba mesatua da oma oke balo urei ila numana zatuletede balo urei ila mangadege maubunia le mama-male wa bawonia ibe-ebe eni falali bani fahubu maubunia areng ege bazile sehi balauzi sehi basile tebule badane da uge huku satule sazo masih Yehova balu farai ia bazatule tedo adkhania satule tedo zukutano dania ya irazo wano badana sile mamalu-malu fa atu-atu vehe de zatule tedo ade bahuku satule ifatune no so badadanya goroi salo walanginia balu mangi bagahenia i daro-darogo zatule tedo ade sibahore i alui wa munuya ia balo ilulu dangannya Yehova balo ibe eni etu huku nate huku ia dena ke Yehova bater lala adkhania bai bali salawa da ugo ena mai khudana nate hori ze bahoro ad basamagi maigi da ugo no uila ze bahoro solo hoha samologo ya ia simane eresi ad bahili libano bame ufuli uter balo ya saai bau alui ia balo useda tengonisa zile sala ba faigi za de tede ada wa maubuniha somasi fatule solale bate hori fefu nga oto ze bahoro bani etu Yehova yo tarai fangorifi satule tede ada ba aba ia na bawa wa makam ba itolo ira Yehova i orifi ira i efa baze bahoro ada ba ilului khera meno sawatera ia simane daruma di lowalangi tauno gede da mangada ita fona dadau mawa ha khedeu miga mangalulu bazimane inete Yehova amazoya Yesu Keriso ma ada sawagele khusu aya inete sisehi ma khade ngaluoni amoni dozi samati khemo mai mangalulu tanfuna yaida aga banwa muso aya ia dai ne te baba mododongo taroma di lowalan sto balik noso bahwa prima hewa aina banomo la fododongo mafadu de maso aya wasoda uga bakutalwama baya uga zihede khema badaroma limo ade rege taroma li lowalangi ade to bali fangoroma baba mati bawa lo somasi dau ai hede khema so aya o masiga mafododongo ya duhu ama ina batalifuse nyo masih bakhaso aya o baita fefu ya aho taroma di lowalangi ni basogu kheda tuhonya ya da dena ke Yehova batur lala adkhania ama ina batalifuse nyo masih bakhaso aya razo Davido badae iyo baha bama iduna kheda sebuah keteladanan hidup hebu sagama kita sisohi sino ifalua Davido ke Yehova ba irasoi da Davido ibuktikan ba iwa ba ifa imakhda ba daromalinya adi bawang ma yo tarai irono iya irege tobali ia razo irugi baba asatuannya ba imane badai walau irai ila numbana zanga taufi lowalan ira talifusa ni omasi bakhaso aya ita Yesu Keriso so telu fosate daroma di lowalangi bazima ade sinangu fa ai makhda ya da si sara tafadu si tede wa matoro
Yehova. Banga wasi dola efa badaro malilo walangi ade. Na Yehova zama terebeka wa aurida ya ita samati. Hina anlau ita na badana. Malah fotia tergeletak di tanah. Batola tafazawa ita. Yehova ifa terebekada. Ira talifusa ni omasio bakhazo aya ita Yesu Kristo. Hevoisa na Yehova zama terebekada hada giruhania hadia ifazawa mano ita talau mano zahono bata balu mano hawa ifalu hadia iya khadalo walangi babu aurida ade tenga da giruhania ya mira talifusa hadia na Yehova zama terebekada ya da faduhu de da wa materlo walangi fa aurida ade bata odedege baba ngo halewe geiga halewe da soroidede ena ufefu go fanewa beka wa aurida le tebule le faihu moroi bani hono goi lo walangi le mama si fau ia ba si fau du baguita de dunia ni fanwada banga wasi dola 5 irugi ngawanya si dola ono imani badae na auri ni habani fakulo walangi bama si faudu bazo masilo walangi ni faluanya baba aurinia auria baba malota rumah di lo walangi baba aurinia bai mani badai le faluha wa anwana nga otonya ni fahuhu bato bali de la hom bania da ni dune davido khoda waniha same eni fater lo walangi fa aurinia imane badae wa le faluha wa anmana nga utonia ti fahuhu bato bali de la hom bania ada berbazi mana ya mira talifusa nyo masih bakazo ay data beita ni fater Yehova wa aurida ade irege itu turu lala khada si faudu bagohita de dunia si faudu baganama lo walangi ina otola te orifi ita batola tarasoi bawa aurida hewoisa wo halewo lo walangi ade bawa aurida dozi ita si dua badaro mani lo walangi ade yeda data fadu si tede wa itoloni ita lo walangi ta baso da banga wasi dola fitu irugi ngawanya si telu flatelu soho banga wale badaro mani lo walangi ade ena lo walangi ade lo aifa ya khada bafa abo ya khada itola itoloni ita na tafegi da banga wasi dola fitu hadia zinanya tafalua badaro mani lo walangi ade irige itoloni ita lo walangi bawa aurida bong bama ya da usara arau ege bazilo sohi fabali wa auri bazilo sohi fabali wa auri bazilo fodu bazo masilo walangi be auri da uge bawa malua silo omasi lo walangi bada zinanya yo itai imane lauza tule lauzo masih de lo walangi baso masih gini ha bulidan banga wasidula walu imane goi mahuku lo walangi ya ita samati yo ita ena lo aifa manolo lo walangi wa aurida ade ena auri ita baba malua goi lo walangi hada zinote sura bazurani amonio ade data falua data auri fago ya balala wa aurida sero ero duma-dumanya sahatu yang mira talifusa no ibe kheda goi-goi va maretadre banegara da Indonesia meno alua kheda waba covid feliziwa ade waya ita imane badae data sasaidanga data fake sabu ta jaga jarak na fawo ita kena boda biya hatu mato 1 meter mato 2 meter social distancing bergeluhannya ahono ita uwa yomo mengisolasi diri ita uwa ya bana sosa bele penting sae amina muitabero data zago ita bana nota falua goi da tatu te ifa ita moroi bawaba covid felizuan bertazago goi baurita tazago kesehatan da si mana ge ita ya ita samati na auri ita bagoi hukulo walangi bahadani faluannya kheda banga wasi dola fitube irugi banga wasi dola walu ya da usara wa terorogo ita irugi zilo aitu
basi duanya ya eda vai omasio ita le iri ita irugi zilo aitu banga wasi 20 asiwa ya mira talifusi no masih bakazo aya wasatuletede zohotano dania anak cucu mereka menjadi pewaris negeri waniha satuletede waniha sa malua somasilo walanyi wa iyo badai wanga etenia sang hege dania tano ada lete bula kera usali lo walanyi hada zinola ohege ba tola larasoi he irononia ba he maunia berbaguli dano ada yang mira talifusen no masih bakhuzo aya asese tail atule si bekena lawa hule galo-galo tabalo somu yawa somu itu ataila dai no megah nomonia kayo si beke iya banal atule babana daya ya ira ama ina batalifusen no masih bakhuzo aya lenai ira soi irononia apalagi maunya tapi taroma lilo walangi di kedapa boto badede bazi mau kade na auri ita baba atule dede fona lo walangi ba irono da imane pewaris daripada negeri ngawasi telung flarua irugi ngawanes telung flatelu imane badae waniha satu letede teroroge ia moroi baniha sile sehitede balo itehege niha satu letede ade tefaala ia moribani anyerei goniha sile atule tede hada per bangawas telung flasiwa Yehova situ bali baa na bawa wa makau he oya ni era nya sile sehitede kezatule tede batola te efau ya bada hada per Yehova situ bali baa bawa orinya bongi bama fosatu sitelu bada romadilo walangi ade yeda data fadu sitede walau walangi zame ehu bawa auri bifona ama ina batalifusu nyomasio bakhuzo aya pada romalilo walangi ade ta ila dania wahania deni tema ni hasil sehitedo ade roma ia bangawas teng fla 5 irudi ngawas teng fla 6 ataya bazilo arara bangawas teng fla 8 tehori ira badano irugi ngautura bangawas dola 8 ce irano pama uwu zebahoro tehori baataya da niha sila sehitod da izalua bawa urira bahewi sai na auri niha bawa matera walangi na auri niha bawa matera Yehova ta ila bangawas temu fla efa hadia zalua khania ya ia da ifatera wa aurinia lo walangi sila mamalamal bangawas temu fla fitu auri ia baba ngamoni auri ia baba atula dede auri ia baba ohahau dede bongi bama baba ngawas teng flasiwa Yehova sotorogo ya ia baba aba asaro baba ngawas ya faulu Yehova lefari ia baba auri zanatuna khanya dae bu usali lo walangi dae watolosa lo walangi baniha sanutona khania lo iroi fau ia bongi bama irugi gamozwa getedan simana daruma di lo walangi ni tanu badede oriba zura zinuna telu ngaflafitu ngawanya si 20 atelu Yehova sazanga be aheniha na umasi ia ni terunia data edonga gelida bawa netia ia Yehova sa zanga be aheniha na umasi ia niterania ia duhu mengadelta masuno rauga amalo walangima bama ada sahagele noto lama fotodongo daromalimo bawa masugi badedema dozi ya aga samatihmu ina madena manuhu wanetena soai bale au badedema waya uga zama terbekama bongi bama ba faro dedema ena ma o zo masi dedeu ena aurida aga baga mahuitamo aurida aga bazo masi lo balani hiso aya hino tebato kinunimo adi baba ma ema taromalimo ba ihe hamoni amoni da ozile aitu baba mahaya aga babangu utedema
ina auri aga bazo masi de lo walani ba dezo yaga Yesu Kristo no mangada aga kenama bazo rugo ya duhu